наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимии мардуми ориотабор аст ки дар аввали баҳор моҳи мард таҷлил мешавад. ин ҷашнро мардуми тамаддунофари тоҷик ҳамчун ҷашни зиндашавӣ ва эҳёи табиат мешиносанду эътироф мекунанд. хониши булбулакону чаҳчаи мурғакон далели он аст ки наврӯз на танҳо табиатро месабзонаду инсонро бо замин мепайвандад, балки дар рӯҳу ҷони одамӣ тухми шодию фараҳ мекорад. наврӯзро ҳамчун ҷашни бедории табиат ва пайвандгари инсон бо замин мешиносанд. мардуми оқилу дурандеши тоҷик тарғиби беҳтарин сифатҳоро дар ҷашни наврӯз ба роҳ монданд, ки ҳар яке маънову муҳтавои ба худ хос ва рамзӣ дорад. унс гирифтани деҳқон бо хок ва шурӯъ намудани ӯ ба кишту кор беҳикмат нест. ҳамчунин рӯбучини хонаҳо ва тоза кардани муҳити атроф низ далеле дорад ва бо мақсаде анҷом меёбад. дар ин баробар агар аз ҷиҳати илм нигоҳ кунем, ҷолибияти бештареро метавон дид. чӣ тавр баробарии шабу рӯз маҳз дар ҷашни наврӯз ба вуқӯъ меояд. қайд кардан зарур аст. наврӯз асосан аз худи ибора маълум аст ки рӯзи нав, аз яъне ки ибораи агар астрономӣ ёки илми астрономӣ сухан ронем, саршавии соли астрономӣ, рӯзи нав, оғози сол, яъне ки баҳор, яъне эҳёшавии табиат аст. агар аз ҷиҳати ёки аз ҷанбаи илмӣ суханронӣ намоем, яъне ки илми астрономия, албатта ҳаракат аст. ба ҳамагон маълум аст ки тағйирёбӣ аст. ҳаракат, ин ҳаракати замин дар атрофи тири худ, ҳаракати офтоб дар байни сайёраҳо ва ҳаракати замин дар атрофи офтоб аст. дар боло қайд кардем ки ҳаракат ёки тағйирёбӣ инсоният, яъне ки пайдошавии инсоният ёки инсоният, зиндагӣ намудани инсоният дар сатҳи замин, ин албатта аз мушоҳида аст. як ибораи яъне ки астрономӣ гӯем, як ибораи илмӣ, ин мушоҳида аст. мушоҳида яъне ки назар ба ҷисме. албатта астрономия ин назар яъне ки мушоҳида ба ҷирмҳои кайҳонӣ, ба ҷисмҳои кайҳонӣ, ин албатта ба моҳ, ба офтоб, ба ситораҳо пайваст аст. мушоҳидаҳо ба моҳтоб, ин пайдоиши тақвими моҳтобӣ ба ҳамагон маълум аст ки тақвими қамарӣ, яъне ки мушоҳида ба офтоб, ин пайдошавӣ ёки замима гузоштан ба тақвими офтобӣ, яъне ки тақвими шамсӣ. ва ин ду тақвим якҷоя мешавад, тақвим мешавад тақвими шамсию қамарӣ. албатта оғози рӯз ёки наврӯз, солшуморӣ, саршавии солшуморӣ, яъне ки астрономӣ, ин аз сарчашма мегирад аз тақвими қамарӣ, яъне моҳтобӣ. наврӯз асосан ҳодисаи астрономӣ аст, ҳодисаи табиат, як ҳодисаи нодиртарини табиат аст ки қарнҳои зиёд наврӯз дар дили мо ҷо шудааст. наврӯз аз нигоҳи астрономӣ ин эътидоли шабу рӯз мебошад, яъне баробаршавии шабу рӯз. баробаршавии шабу рӯз дар чӣ рӯй медиҳад? вақте ки замин, нимкураи замин аз нимкураи ҷанубӣ ба нимкураи шимолӣ мегузарад ва хати экваторро бурида мегузарад, дар ҳамин вақт нуқтаҳо ба нол мерасанд ва дар ин вақт 12 соат шаб ва 12 соат рӯз ба амал меояд. наврӯз аз нигоҳи астрономӣ бошад, яъне мо гуфтем эътидоли баҳорӣ, дар ин вақт табиат эҳьё мегардад ва эҳьёи кишту кор ба амал меояд то ин вақт ва бурҷҳо бошанд, аз бурҷи дав
ба амал мегузарад. Асосан эътидоли шабу рӯз ва баробаршавии шабу рӯзро ин аз рӯи ҳисобкуниҳои ченкуниҳои астрометрӣ ҳисоб мекунанд ва астрометрия як ҷузъи илми астрономия мебошад ки ба ҳисоб кардани кураи осмон иборат аст. ва кураи осмон вақте ки кураи осмонро аз ин нуқтаҳое ки ҳаст, масалан нуқтаи эътидоли баҳорӣ ва тирамоҳӣ, боз интиқолҳо ҳастанд, интиқоли тобистона ва зимистона, боз бар ҳамин ҳам кураи осмон ва ҳам кураи замин. ин илмро дар астрономия астрометрика меноманд. маънои астрометрия яъне ки ҳисобкунӣ, ченкунӣ ҳаст. ҳатто бузургони мо ҳамчун мутафаккири ҷаҳон берунӣ, ҳамчун мутафаккири Умари Хайём аз ҳамин хел кураҳои осмонро ҳисоб карда, онҳо ба дақиқияту ва овардани ченкунӣ аз ҳамин наврӯз онҳо сар мекарданд, яъне аз вақти эътидоли шабу рӯз, баробаршавии шабу рӯз. наврӯз на танҳо ҷашни баҳор ва оғози соли нав дар тақвими шамсӣ аст, балки бо астрономия ва астрология иртибот ва пайванди амиқ дорад. ин ҷашн бо баробарии шабу рӯзи нав рост меояд ки онро дар илми астрономия эквинокс меноманд. дар фаҳмиши донишмандон низ баробарии шабу рӯз адолати осмониро маънӣ дод мекунад ки бо истиқболи наврӯз ин адолат дар табиат низ барқарор мешавад ва он маънои шодӣ, тавлид ва сабзишро ифода мекунад. наврӯз оғози бурҷи ҳамалро маънидод карда, он рамзи нерӯ, оғози нав ва тавоноӣ арзёбӣ мешавад. шояд ба ҳамин хотир наврӯзро оғози соли нав ва эҳёи дубораи табиат маънидод карданд. ҳаракати офтоб, ҳаракати замин, ҳаракати моҳ ва тағйирёбии фазаи моҳ ба амал овардани тақвими моҳ ҳастанд. ва аз рӯи ҳаракати замин дар атрофи офтоб ки моилии он 23 ва 27 градус аст, ин пайдо мешавад фаслҳои сол. ба ҳамагоҳ маълум аст ки дар сатҳи замин 4 фасл ҳаст, яъне ки зимистон, баҳор, тобистон ва тирамоҳ. албатта 4 эътидол аст: баҳорӣ, тобистона, тирамоҳӣ ва зимистона. аз яъне ки ибораҳои яъне ки илмии астрономия суханронӣ кунем, эътидол, эътидоли баҳорӣ, ин баробаршавии шабу рӯз ва оғози сол ва наврӯз. аз нуқтаи назари илми астрономия дар тақвими яъне ки қамарӣ ҳаракати моҳтоб, ҳаракати офтоб ва ҳаракати замин, чиқадр ки дар боло қайд кардам, ҳаракати замин дар атрофи яъне ки офтоб дар муддати 1 сол 365 ё 366 шабона рӯз аст ва нуқтаи буриши яъне ки хати экватор, чиқадр ки дар назди ман як яъне ки кураи осмони хаёлӣ ҳузур дорад ва ин ранги зарде ки ҳозир мо дида истодем, албатта ин ҳаракати офтоб аст. ҳаракати офтоб дар байни ситораҳо, яъне ки хаёлан инсоният ҳам фикр кардааст ки дар як сол офтоб дар байни яъне бурҷҳо, чиқадр ки ба ҳамагон аста бурҷҳои задиякӣ мегӯянд, давр мезанад. дар як сол 12, албатта онҷа 13 бурҷ аст, яъне ки як бурҷро бо як қисми хурдакак мегузарад ва асосан чиқадр ки ба ҳамагон аст бурҷҳои 12гона мегӯянд, офтоб дар байни ҳамин 12 бурҷ дар як сол як давра, яъне ки давр мезанад. ва дар баҳор, яъне ки дар ҳамин 20-ум, чиқадр ки имсол аз рӯи тадқиқотҳо маълум аст ки наврӯзи имсола дар Тоҷикистон 20 март соати 14:25 сония, яъне ки фаро мерасад. дар ҳамин нуқта офтоб аз нимкураи ҷанубӣ ба нимкураи шимолӣ мегузарад. яъне ки ин нуқтае ки ду нуқтаи буриш мегӯянд, ин нуқтаи буриши аз нимкураи осмон ба нимкураи шимолӣ мегузарад ва ҳамин нуқтае ки буриш аст, ин ба амал мебиёяд 20 март
соати 14:01:25 сония. اعتدال شب و روز رو در علم استرونومی از روی حسابکنی استرومتری به عمل اومده. این رو همچون مکانیکای کیهانی هم مینامند و یعنی که چقدر جرم ها چگونه حرکت میکنند، در کدام نقطه حرکت میکنند و مدار اونها چگونه عوض مییابد از روی علم استرومتر اینها حساب کرده میشود. حالا باشد با رفت زمان و با همه اون پیشروی هایی که رشد هست، اینها همه در برنامه ها وارد کرده شدند که ما علمان میتوانیم اینها رو حساب کرده با دقیقیت و با ثانیه ها بگوییم که نوروز خجسته کی به کشور ما ورود می آید. اما تفاوت نوروز در همه کشورها گوناگونند. برای چی؟ برای اون که نوروز یعنی که ساعت ها فرق میکند و ما همچون از رصدخانه گرینویچ که در عرض 38 و طول 71 جایگیر هستیم، ساعت های ما فرق می نماید. از همین لحاظ چرا رصدخانه گرینویچ میگن؟ رصدخانه گرینویچ این سرشوی حساب کنی، یعنی که همین مریدیان نول از همون طرف سر می شود و می فهمیم که از همون وقت ساعت ها در همه جنبه های زمین چگونه تقسیم گذاری گردیدند. این از روی گیوگرافیای زمین. رصدخانه گرینویچ از کجا سر می شود؟ این در بریتانیای کبیر جایگیر است، در نزدیکی شهر لندن. از همون وقت یعنی که وقتی جهانی رو گرفتند، رصدخانه گرینویچ رو همچون وقتی جهانی پذیرفتند جهانی‌ها. با عقیده استرولوگ‌ها воридшавии офтоб ба бурҷи ҳамал худ рамзи эҳё ва оғози нави зиндагӣ است. ҳатто моҳ низ дар баробарии шабу рӯз вобаста ба ҷойгиршавиаш метавонад ба эҳсосот ва рӯҳияи мардум таъсир расонад. аз рӯи ҳаракати дигар ҷирмҳои осмонӣ чигунагии солро низ муайян кардан мумкин. ба ин монанд далелҳои ҷолибтаре дар илм нуҳуфтааст ки инсонро бо асли наврӯз ва воқеан оғози соли нав будани он ошно месозад. бисёриҳо наврӯзро аз рӯи ривояту устураҳо мешиносанд, аммо илм исбот мекунад ки наврӯз як мӯъҷизаи табиат ва пайванд ба қонунҳои кайҳонист. дар натиҷаи ҳаракати офтоб ва дигар ҷирмҳои осмонӣ муайян мегардад ки баробарии шабу рӯз кадом дақиқаву сония ба амал меояду наврӯз меҳмони кишвари биҳиштосои мо мешавад. از رصدخانه یعنی که در مریدیان نول ما که پایانتر جایگیر هستیم، تاجیکستان ما 5 ساعت فرق میکند. نوروز در وقت جهانی امسال 20 مارت ساعتی 9:02 یعنی صبح وارد میگردد و در تاجیکستان آفتاب ما ساعتی 14:02 در تاجیکستان نوروز روز 20 مارت وارد میگردد و تفاوت در آن است که وقتی سال کبیسه باشد، یعنی سال گذشته سال کبیسه بود، نوروز 14 ساعت بعد هم تفاوت دارد. اگر که ما تجربه بگذاریم که نوروز سال گذشته ساعت 3 صبح به وقت جهانی فرا رسیده بود و در تاجیکستان باشد ساعت 8 صبح فرا رسیده. امسال باشد نوروز در ساعت 14:02 وارد میگردد که تفاوت بین آنها یعنی سالهای کبیسه از آن عبارت است که سالها یک روز فرق می نماید و ما این رو احساس می نماییم که در 4 سال فوریه به 29 روز مبدل می گردد و در سالهایی که کبیسه نیست یعنی 3 سال آنها فوریه به 28 روز مبدل می گردد. از همین لحاظ امسال نوروز 20 مارت ساعت 14:02 به تاجیکستان ورود می آید. این دوری گردش است، حرکت است. حرکتی 3 جسم رو من نامبر کردم، این آفتاب، ماهتاب و زمین است. این حرکت ها البته در بین سیاره ها و در بین ستاره ها به عمل می بیاید. البته در کیهان قوه‌هایی هستند که حرکت این جسم ها رو چی یا سست یا که تیز می گرداند. این قوه نام دارند قوه جاذبه ها. البته این قوه ها نمی گذارند که
یا که باعث میشوند که وقتی فرارسی یعنی که نوروز تغییر یافته می‌ایستد. البته به همگان معلوم است که سیستم آفتابی ما از آفتاب سر شده با دیگر سیاره‌ها دارند، سیاره‌های عظیم دارند. البته این حرکت‌ها در داخل سیستم آفتابی ما هستند و در داخل البته ماه و زمین در داخل این سیاره‌های سیستم آفتابی حرکت می‌کنند. جاذبه دیگر سیاره‌ها و البته خود آفتاب هم تاثیر می‌رساند که این وقت فرارسی‌ای از 20 تا 22 از 19 تا 22 فرا می‌رسد. حرکت گفتیم، حرکت یعنی که دور گردش زمین در اطراف تیری خود، دور گردش زمین در اطراف آفتاب و ماهتاب در اطراف زمین. این هست حرکت، این هست حساب و کتابی که هر مدت البته با نظرداشت اون جاذبه‌ای که از اون قوه‌هایی که از طرف دیگر سیاره تاثیر می‌رسانند حساب کرده می‌شود که فرارسی وقت انیقی یعنی که نوروز یا که بس دیگر وقت‌ها باشد از روی همین حساب کرده میشه. از روی تحقیقاتی که استرونومی یعنی که موقع جایگیر شوی سیاره‌ها، ستاره‌ها و دیگر جسم‌های آسمانی البته نه به سلامتی انسان نه برای انسان یکگون بدی نمی‌آید. من همچنین عالم فکر میکنم که حتما اینها بر روحیه انسان خیلی یعنی ما نجوم شناس ها میگیم که کیهان و انسان هم توأم هستند و بر روحیه انسان خیلی تاثیر میرساند. شما اگر نظری به تاریخ نگاریم چقدر تاریخ ما گواهی از این جشن بزرگ میدهد. از این جشن بزرگ که در این جشن بزرگ چقدر رشد و آن تکامل هایی که ملت ما کرده است محض بسیاری آنها با تفاوت به نوروز دارد. اساساً میبینیم که در منطقه های دور تاجیکستان آن رسم آیین ها مانده است و من در اینجا گفتنی هستم که نوروز حادثه نادرترین طبیعت است که با یگان دین ارتباط ندارد. یعنی حادثه طبیعت است و انسان این رو قبول کرده است و از روی همین کار میکنند. حالا سال شماری ما با گریگرانی برابر است و در سیستم جهانی ما سال شماری رو با از 1 ینوار سر میکنیم، یعنی سال به سال عوض شدن میگیرد. اما اگر که نظری به تاریخ بنگریم همین نوروز تفاوتی آن رو میداد که آنها حساب بکنند، چون حالا این سال شماری ها در ایران حالا ما دیده میتوانیم و در دیگر منطقه هایی که هست همین حفظ گردیده است. به همین خاطر بله بر روحیه انسان تاثیر میرساند، چون برای آن که رو به گرمی است از همه جهتش. از دیگر جهتش وقتی کشت و کار به عمل میاد که برای ما هم خیلی مهم است. یعنی چی است؟ یعنی که مسئله مادی ما در اینجا خیلی مهم است. مسئله مادی وقتی که مسئله مادی به عمل نمی آید حتما مسئله معنوی هم چی است؟ مشکل است. مسئله مادی از همه مهم است. برای همین نوروز مسئله تأمینات مادی رو خیلی پذیرفته است، آن رو اساس میگذارد. نوروز جشن است که علم و فرهنگ را در بر میگیرد. آن نه تنها رویداد تاریخی و ملی بلکه واقعه علمی است که با استرونومیا، اکولوژی، طب و ریاضیات علاقه‌مندی عمیق دارد. اگر به بخش اکولوژی نظر اندازیم، تازه‌کنی خانه و محیط اطراف و شنانیدن نهال و سبزانیدن گندم مهمترین عمل‌هایند که در جشن نوروز عملی می‌شوند و در تازگی محیط و فضا تأثیر می‌گذارند. پیوند نوروز با اکولوژی و اکولوژی با عید نوروز زیچ علاقه‌مندی دارد، زیرا در آمدی فصل بهار و پیدایش عید نوروز مردم با تازه کردن کوچه و خیابان‌ها، رودها، ساحل دریاها، منزل زیست خود، اینچنین با طبیعت برآمدن اهالی که از آمدی فصل بهار مژدگانی می‌دهد، یعنی پیدایش گل‌ها، محیط سالم که اقبال می‌بخشد به انسانیت. در نتیجه گذشتگان ما قید کردند که
пеш аз омади наврӯз мардум бо тозагии манзил, бо тозагии бошишгоҳҳо, бо тозагии кӯчаву хиёбонҳо, ҳатто дар солҳои пешин онҳо бо тоза кардани кӯчаҳои худ бо маҳлули масалан гирем оҳак бисёр ҳам корҳои поккориро амалӣ мекарданд, ки ин аз ҷиҳати экологӣ барои тоза нигоҳ доштани муҳити атроф аз ҳар гуна барангезандаҳо, паҳнкунандаҳои касалиҳои сирояткунанда, ҳашаротҳои ки манбаъҳои касалиҳоро ба вуҷуд меорад татбиқ карда мешуд. Ҳамчунин дар баробари пайдоиши экология тозагии об, масалан гирем ки барои тоза кардани об бисёр тадбирҳои тоза кардани соҳилҳо аз партовҳо, тоза кардани соҳилҳои дарёҳо аз он манбаъҳои обиҳои ифлосе ки ба дарёҳо ворид мешаванд амалӣ карда мешаванд. Ва бояд қайд намуд ки дар баробари экология ки ин ба ҳам алоқамандии мавҷудоти зинда ва ғайри зинда аст нишон медиҳад. Масалан гирем дар омади фасли баҳор бедоршавии растаниҳо, бедоршавии парвонаҳо, бедоршавии ҳашаротҳо, хондани паррандагон оғоз мегардад, ки дар ҳоле ки паррандагон муҳити солимро ҳис мекунанд, пайдоиши гулҳоро ҳис мекунанд, ки яке аз бӯйҳои яъне барои паррандагон пайдо кардани илҳомият мебахшад, пайдо мешавад. Ва бояд қайд кард, ки дар асри 5 пеш аз милод пайдоиши илми экология сарчашма гирифт, ки дар ҳамон давра дар бораи тоза кардани гӯшаву канорҳои манзилҳои зист, гӯшаву канорҳои ҷойҳое ки инсон ба фаъолияти хоҷагидорӣ ба кишту кор машғул мешавад, аз ҳамон давра сарчашма гирифт. Ва дар натиҷа ҷамъоҷам мардум вақте ки ба тозагии гирду атроф гӯшаву хиёбонҳои худ машғул мешуданд, дар ҳамон давра ёдҳо ба иди наврӯз пайдо шуд, ки мардум вақте ки чунин чорабиниҳоро мегузаронданд, тоза кардани мисол гирду атрофи худ, дар баробари хӯроки нисфирӯзӣ бо сурудани мусиқиҳои ҳар гуна ашулаҳо, ҳар гуна масалан гирем худи ёддоштҳо, ҳар гуна ҳикояҳо ва пандҳо мардумро ба худ ҷалб мекарданд. наврӯз ки оғози баҳор, эҳёи табиат ва соли нави астрономӣ мебошад, на танҳо ҷашни фарҳангӣ, балки рамзи ҳамоҳангии инсон бо муҳити зист аст. пеш аз наврӯз мардум хонаҳои худро тоза мекунанд, ки ин анъана бо номи хонатаконӣ машҳур аст ва анҷоми он метавонад дар тамиз кардани муҳити атроф ва ҳифзи табиат таъсир гузорад. чунин анъанаҳо аз як ҷониб пайванди наврӯзро ба экология ва тозагии муҳит нишон диҳад, аз ҷониби дигар миёни мардум эҳтиром ба табиату эҳтиёти онро тарғиб менамояд. бисёр одамҳое ки дар давраҳои қадим зисту зиндагонӣ мекарданд, онҳо вақте ки ҳеҷ чироки намеёфтанд, ҳатто бо шустушӯ кардани он матоъҳое ки кӯҳна буданд, барои поксозӣ, барои солим нигоҳ доштани муҳити атрофи худ ҳамин корҳоро ишғол мекарданд. Ва дар натиҷа дар вақти поксозӣ кардани муҳити худ ин поксозиҳоро ба дигарҳо нишон медоданд, ки онҳо ба ҳамин поксозиҳо машғул шаванд. ҳамчунин тарафи дигари ин аст, ки мардум дар вақти поксозиҳо, яъне тоза нигоҳ доштани муҳити атроф, ҳатто ҷойҳои зисти ҳайвонҳоро тоза мекарданд, то ин ки ин ҷойҳои зист тавонад ба муҳити атроф як ғаниматҳои масалан гирем форамбахширо ба вуҷуд орад. Инчунин дар ҳамон давраҳо мардум барои поксозӣ масалан гирем муҳити атроф кӯшиш мекарданд, ки бошишгоҳҳое ки сохта мешаванд дар мавзеъҳои аз аҳолишин дур бошад. муҳити экологии хок, муҳити экологии об, муҳити экологии ҳавои атмосфера тавонист, ки боди форамро, насими баҳорро ба кӯчаву хиёбонҳо, ба бошишгоҳҳо, ба саҳро, ба минтақаҳо зиёдтар паҳн кунад. калонсолон ба ҷавонон бисёр намунаҳои тоза нигоҳ доштани масалан манзили зист, тоза нигоҳ доштани роҳровҳо, тоза нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳо, тоза нигоҳ доштани он ҷойҳое ки онҳо фаъолият мекунанд, фаъолияти истеҳсолӣ мекунанд, тоза нигоҳ доштани ҷойҳое ки таълим мегиранд, ҷойҳое ки масалан гирем такмили касб мекунанд. ин аз қадимулаён ҳамин тавсияҳо, ҳамин роҳҳо, усулҳо омадагӣ аст, ки
اگر ما در آمد نوروز با پاکسازی محیط اطراف با پاکسازی جای زیست خود مثلا گیریم درست فعالیت کنیم، طبیعت عید بهار نوروز به ما خوشبختی ها میآورد. از زمانهای قدیم مردم نوروز را با شکرگزاری از طبیعت و احترام به عنصرهای آن جشن می گرفتند. امروز با تهدیدهای اکولوژی از جمله گرمشوی اقلیم، کم شدن منبعهای آب و افلاسشوی محیط زیست، ارزشهای نوروز اهمیت بیشتر پیدا می کنند. زیرا با رعایت آن ارزشها تاثیرگذاری در حفظ محیط زیست بیشتر می گردد. در نوروز عنعنه‌های راه اندازی شدند که مهمیت تازگی را در اطراف میان مردم ترغیب نموده آدمان را به دوست داشتن طبیعت دعوت می نماید. هر قدر که انسان به طبیعت مثلا بیشتر دوستانه رفتار کند، سقراط در یکی از نظریه خود گفته است که طبیعت زیبا است، لیکن اگر ما از زیبایی این طبیعت استفاده بریم ما هم زیبا میشویم. یا طرفی دیگری نظریه سقراط این است که اگر ما به طبیعت نامهربان باشیم طبیعت هم از ما قصاص میگیرد. یعنی گفتنی است که در اینجا گذشتگان ما بسیار پند و نصیحت ها میکنند که اگر ما به پاکسازی محیط اطراف بیشتر توجه کنیم در نتیجه ما غالبی آن صدمه هایی که باعث ناخوشی ها میگردد یعنی غلبه میکنیم. یعنی گفتنی است که اگر ما با پاکسازی بدن، با پاکسازی کوچه و خیابان ها، با پاکسازی منزل های زیست خود، با پاکسازی کشتزارهای خود اگر بیشتر توجه کنیم طبیعت به ما همه قدر غنیمت های مثلا گیریم منفعت بخش رو به ما تحفه میکنه. وابستگی انسان به طبیعت این خود یعنی به همه ما شما معلوم است که انسانیت به طبیعت وجود داشتنش غیر امکان است. چنانه که به ما معلوم است تمامی طلبات هایی که انسانیت در حیات خود یعنی مصرف میکند، چی از حساب مواد غذایی باشد، چی از حساب پوشاکه باشد، چی از حساب مسائل ساختمانی باشد، یعنی انسانیت تمام این طلبات خود را از طبیعت برطرف میکند. یعنی در اینجا نقش اساسی را رستنی ها بازی میکنند. برای این همه ما شما شاهد آن هستیم که در آغاز بهار یعنی این یکی از بیدارشوی طبیعت است که بعداً سر و کار داریم و با تمام یعنی شناندن نهال ها، تازه‌کنی محیط زیست، چون که محیط زیست این یک نقش اساسی را در حیات انسانیت بازی، نه فقط حیات انسانیت بلکه برای تمام ارگانیسم زنده یک نقش اساسی را بازی میکند. اساسی برطرف کنی طلبات های انسانیت از اساس از طبیعت می باشد. برای همین باید که ما طبیعت را خواهیم که نسل سالم داشته باشیم، جامعه سالم باشد، پیش از همه ما باید که طبیعت را تازه نگه داریم. برای تازه نگه داشتن طبیعت یعنی سر می شود این از اول آغاز فصل بهار. از نگاه علمی استرونومی نوروز رمز توازن طبیعت و انسان است. در این لحظه می توان با نیروی مثبت نیت‌های نو را در ذهن پرورش داد و از دردهای کهنه خلاصی جسته با باوری به پیش حرکت نمود. تمام عنعنه‌های نوروزی انسان را به زندگی شایسته و ساختن فردای پرفرح راهنمایی می‌کند. سری و پوری به دوست داشتن خاک و زمین در مجموع طبیعت وابسته است که ترغیب این محبت نیز در عنعنه‌های نوروزی برعلا مشاهده می‌شود. آغاز کشت و کار عنوان گرفتن نوروز با همین دلیل است. مسئولیت و صداقت را از خاک باید آموخت، زیرا هرچی به آن می‌پاشند به زیادت باز می دهد. در نظر چنین می نماید که گویا خاک هم احساس دارد و رابطه انسان را با خود درک می کند و موافق به آن پاداش می دهد. نوروز این یکی از جشن‌های زیباترین فصل سال می باشد، چون که به تمام محیط اطراف اگر نظر افکنیم هم بیدارشوی طبیعت است، هم تمام انسانیت ها را اگر نظر افکنیم یک روحیه بالیده دارند، هم سر و لباس تازه و آزاده می پوشند، بعدا آغاز میکنند به تازه کردن محیط زیست، به کوچه و خیابان های خود، به عموما یک روحیه
خوب میبخشد برای تمام انسانیت. وقتی که درباره جشن نوروز اگر گپ زنیم، ما گفتیم که خود این بیدارشوی طبیعت است، یعنی علاقمندی انسان است به طبیعت. همه این اساس سر می شود از جشن نوروز. برای تازه نگه داشتن محیط زیست، بعداً جشن گرفتن انعنه هاست، آغاز کردن به کشت و کار، یعنی آغاز کار کشاورزان است، شناندن نهال ها، یعنی کبوترزار کردن، همه همینا سر می شود از یعنی اولی آغاز فصل بهار و جشن نوروز. در ترکیب خاک هم هستند مثلا میکروارگانیسم ها، یعنی ترکیب خاک دارد در خود. عموما نباتات دارند که همه این زنده شویش از فصل بهار، از نوروز آغاز میگردد و بعدا وقتی که خاک هم زنده میگردد، تمام ما خوب میدونیم که یکی از عامل های مهمترین برای زنده شدن طبیعت، یعنی انکشاف رستنی‌ها، این حرارت است. وقتی که حرارت معتدل می شود، بعدا آهسته آهسته موجودات زنده که چه رستنی باشند، چه مثلا میکروارگانیسم ها باشند، در وجود خاک بودن زنده می شوند. طبیعت و خاک اساس تمام هستی انسان را تشکیل می دهند. نوروز بزرگترین تجسمگر تغییرات طبیعت و احیای خاک می باشد. پس از زمستان طولانی زمین نرم و آبشار می شود. رستنی ها از نو می سبزند، درختان می شکوفند و آفتاب گرمی می بخشد. خاک همچون منبع اساسی زندگی محیط مساعد را برای رشد فراهم می آورد. نوروز در برابر تامین شادی و فرح و استراحت و فراغت همچنین انسانها را برای احترام به طبیعت، خاک و محیط زیست وادار می سازد. اگر ما ارزش‌های حقیقی نوروز را احترام کنیم، محیط سبز ما سبزتر و بهتر می شود. دوست داشتن طبیعت این یعنی گویم که وظیفه هر یک فرد جامعه به شمار می رود، چون که انسان به طبیعت وجود داشتنش غیر امکان است. چون که ما گفتیم یعنی تمام طلبات اساسی ما از طبیعت برطرف می شود. برای همین باید که ما طبیعت رو تازه نگه داریم، حفظ رستنی ها را کنیم، یعنی برای نگه داشتن گلگشت و خیابان ها سهم خود را گذاریم. پیش از همه باید که معرفت اکولوژی انسان ها را نیز بلند کنیم، چون که وقتی که معرفت اکولوژی انسان ها بلند می شود، این مناسبت انسان با طبیعت خوب می شود. وقتی که از پیش از همه این حالت باید از باغچه و از مکتب آغاز شود، چون که وقتی که نسل نورس مهربان بودن طبیعت را از باغچه یا که از مکتب می آموزند، در آینده حرکت میکنن که همین معرفت اکولوژی خود را آهسته آهسته به همسنفان خود، به مثلا همکورسان خود، به شناسان خود آموزانند. آهسته آهسته همین چیز جاری می شود که مهر و محبت انسان به طبیعت زیاد می شود. وقتی که ما طبیعت حفظ کردیم، خواهیم نخواهیم، ما گفتیم که یعنی به روحیه انسان این پیش از همه تاثیر می رساند. بعدا سالمی جامعه نیز از طبیعت وابستگی دارد. از اندیشه همصحبتان معلوم شد که آینده بیشتر از اقدام خود ما وابسته است. هر قدر که طبیعت احترام بیند و احتیاط شود، همان اندازه محیط تازه، سرسبز، پرنکهت و زیبا و دلربا تامین می گردد. چون این طبیعت هم به روح تأثیر می کند و هم به سلامتی. ما یک جایه جشن باستانی نوروز را با شکوه و شهامت و شادی و نشاط استقبال می گیریم و با مسئولیت بلند در زنده‌مانی عنعنه‌های نوروزی سهم خواهیم گذاشت. مردم خودش احیا می شود، بیدار می شود، می بیند این چی است، چگونه است و از این یعنی که الهام می بخشد، می گوید بهار مبارک، بهار مبارک. و از این گفتنی هستم که یعنی در استرونومیا وقتی که اعتدال شب و روز به وجود می بیاد، ما این رو بهار استرونومی می گوییم که ما باید باز هم بیشتر پاس بداریم. ما می بینیم که نوروز جهانی است. حالا ما را با نوروز خیلی می شناسند. می بینیم که چقدر عنعنه‌های ما پیش رفته است و همچون اولی من سفر میکنم به دیگر کشورها، آنها علاقه درک میکنن که ما تاجیک هستیم
ما از آن ملتی هستیم که عنعنه‌های خود را حفظ کرده ایم و خودشناسی ملی خود را همچون نوروز که هزار ساله ها باقی مانده است ما باید از این خیلی افتخار بسازیم که نوروز یکی از مقدس ترین جشن برای ما هست و این جشن را حتما در همه خون و پوست هر یک فرزند ما باید بگذاریم. نوروز ما را به دوستی و وحدت، مهر و محبت و احترام و صداقت دعوت می‌کند. پس بگذار این نوروز برای همه ملتان آغاز شکوفایی، شادی و کامیابی باشد.